ti kabit. Imbag, tanasabat ka dito'y dalan. Masigurado ka nagsweldo ka. Mangted ka man iti kwarta, manak ka. Isardeng yaman ngamin ti bisyo yu asugal nanang. Naglaing kayo amak itong its, kananya pa'y dita asugal. Dahil talaang matipagliwliwa ka. Iparit yukit din. Apay, milyon ay ati itay-tayak. Uray basit, numaurnong. Ado day jay nanang. Ay mangted ka kiding. Itid mo man amin kan di bakit mong. Saan ko nga itid amin, nanang? Anya iti kwartak no itid ko amin kinibakit ko. Iso nga ikanak, sakbay nga yentrigam kan di bakit mo, ti kwartam. Ay, halaman lang. Ngam kastay ko na ako na. Saan nga iti sugalan ti papanan nyo? Isardeng yung ti agsugal. Kasano ang makasubutak ngay no isardeng ko? Naladaw ka mo tita. Ada ka din na panang sakbay ang nagawid ka? Ape adamagam no ape analadawag. Agat atap ka kadi? Saan mo't lakay? Dinamag kulaan mo't. Tasaan ka mo't asigod akasta. Di ka kumamot agbalin ang managatap launay. Da kaya ti kasta. O sige, lipato mong ti dinamag ko. Saanak mo't nga agat atap. Ina ko naggautamangan tayon. Nasaysayat pa'y. Saan kat atila damdamagan? Saan ko nga ulitan ti agdamag? Ayan ni Lenny. Ada ija kwarto na. Ada ngamin homework na. Oh, apay analiday ka, friend. Saan ka matasigod akasta? Kuamin, friend. Ada nagbaliwan ti asawak. Idi damagak no apay analadaw asimbangpet. Maditi sungbat na kanya. Saan nga taan na banno? Iso ang maditi pa nagsungsungbat na ako nam? Anya ko mati nakabanugan na. Madlaw ko mamin. Asaan akas idin ti iiliwan na kanya. Agpaliiw ka. Amakan madamot makagapo, friend. Di na pa'y iyawat amin asweldonan. Anya? Ni James kat ititid namat amin asweldo na. Baybay aklatan Tako na namot paket money na kamo ti dadduma. No ni James ti kasta adi na itad amin asweldo na. Agata paklakit di. Mami, apay apasaray awan ni Daddy. Ama no da inaramid na. Iso asaan manan asimangpet, anak. Madlaw ko ano agawid. Kasla saan amailiw ka data. Saan man? Nabanog la siguro. Iso akas jay. Apay nga idi, mami. Uray na banog. Kat naragsaklatan no sumangpet. Nadlaw mo matgayam day ta, anak. Mami. Adda pa'y jay, adda kami icherwar. Adda imawag. Kat inawagan na iti darling. Ha? Pudno ka di day ta, anak? Mami. Kunak nga rod no sikat imawag. Ngam jakmat nang nga inawagan na ka iti darling. Bakit? Kunanamat kan ka, mami. Kunak no mabayaganak nga aguray kan ka, darling. Inuray ko pa'y mat ati dismissal mi. Sakbayari mo harak. Amo ka din ibakat mo nagdarelasyon ka? Apay ko mga ibagat. Inton nagreklamo, delikado tan. Siyak nga minti mo na akayan-ayat mo. Kapag nga isuting ka laysam. Sikamat ngamin. Sinaktan tiriknat. Kunam nga break tayo din. Iso nga yung kasar ko ni Jenny. Ay, hindi namin napanak ijay abroad. Kunak no malipatan ka. Saan mo't gayam? Ngamin, di nakmatin ka sa artisalbag anigro. Ay ayatan kalata, itilikodan ti amin. Uray siya, ay ayatan ka mat. Iso nga inawagan ka, kapama na simang pata. Mami, kasangay mo. Ngam apay asaan ang nagawid ni Daddy. Jakman amo, di pa imawag mat. Inawagam ka din ni Daddy, Mami? Saan, anak? Pinaliiw ko, nung malagip na ti kasangay ko. Nang talaga nalipatan na ni Daddy. Awagak man nga rod. Adakan ka day ta, anak. Uray saan ang nagawid? No kinablaawan na ka kumamat. Saan akong anapatagkan ko, anak?
Nabayagan anadlaw ko dayta. Dinamag mo kumaano, apay, mami. Agpungtot ngamin adagos no agdamagak, anak. Hello, Daddy. Ayan mo ka dita? Handa ka trabaho ka, anak. Handa ka di bagam? Ha? Iti kastoy nga oras? Ada ka iti trabaho? Dito yan ti destino, ti kato asawan. Nakawag ka man. Daddy. Awan ka diti malagip mo itang aldaw? Anya ka dito nga aldaw? Lagi pam ano, anya nga aldaw ita. Imbaga ka din ni mami, ngawagan na. Saan, Dad? Sige. Bye, Daddy. Inawagan na kakaditi asawang. Apay kasta kilangam. Inidap ti anak ko ti cellphone na. Madama pa'y ngagsasarita kami. Itaman pa'y nga umawag ti anak mo. Sige, tagawid ak tayo. Apay nga agawid ka, katrabiin. Saan ka nga agawid? Ang mga nagsakit tinakam ti anak ko. Masapak to nga umahinton bigat. Anya? Kabutang mo ti anak mo? Saan ko akabutang? Diyak kaya't agumura kanyak. O sige, tama panak pa eh. Sinalbag na di nga agina. Isuda ti kainagaw ko kinisang. Anya nga tati aramidak. Tapnuburaan ni Samday Jay a Jenny. Masapul amang panunutak iti antang. Tapnumabukudak ni Sam. Anya nga tati nagkurangak ka ni Dadin. Apay adakkel tinagpaliwan na. Uray itala ko maakasangay ko analagip na. Ha? Mami? Sino nga tati umay ita, katrabiin? Siya kun timang lukat anak. Mabitlaan. Happy birthday, bakit? Oh, awatan dahi ti sabong kin cake. Adaka. Kunak nalipatan ako na. Mahiliw ako na ikan kanakay. Arakopan ka man. Awan samad ni Sam dito'y kampo. Sumangpat inton madamdama, Commander. Sa balin tinasumok di gayem mo. Kanayon apumanaw dito'y kampo. At ang amin apartment na iti asidag, sir. Paggastusan na pailayang ti apartment. At alang aruden pagturugan dito'y kampo. Ay, huwag na ron, sir. Madamdama lang, danday jay. Standby tayo lang. Urayan tayo ti order. Ang mga no may deploy tayo iti sa bali nga isla. May sabak tayo kadimanan, sir. No kumaro ti parikot, may papan kadag iti rebelde. Kapilitan ang mapan tayo ijay. Nagsapa pa ilaan ng agrubrugot ka na kay. Pimanawak nga minidya kampo. Ang mga no sa pulendak. Kasta ka di. Mabitla nga rod, taitimplaan ka iti kape. Ada na pudot, ada no. Anya ka di nga oras nga agreeing ni Lenny. Riing at laangan. Naladaw nga min anaturo, gapo iti assignment na. Saan ka unay nga agdardaras? Diyak kaya ti maladaw. Ha? O sige, ingkapay na rod agpakada ka ni Lenny. Sigurado asapulan na ka no makariing. Lenny anak, inako niti trabaho. Daddy? Imay ka dito silad ko? Umayaklag pakadakin ka anak. Inako niti trabaho. Naladaw ka si mangput idirabi Ita, nagsapa ka pumanaw. Apay ngay, Daddy. Saan ka da pinatgakon tikid daw mo nga umayak? No saan ko akinid daw? Saan ka nagawid? Agawid ak tumanen. Agpakadak pa iti boss mi. Asi, inako na ka. Bye. Basta ikarim ha. Agawid ka manen, Daddy. Wan anak, promise. Agawid ak tumanen. Sige, babayan. Imbagta na sapa ka asim mangpat. Ay nadyak nakaturturo, tag may saak dito apartment. Isungarod na nasapa kasi mangpet. Tado magasak pa dito eh.
Sakbay ang mapana ka dyan kampo. Api ngamin anapan ka pala ang ijay ayan ni Jenny. Uray na panak, tas si kamat ti ay ayatek. Napanak lang, tapno sana gumura ti anak ko. Api no alaang-laangan ti anak mo dito sidong ta, darling. Isina mo ni Jenny. Panagkunam ka di, ket kayat ni Jenny ama isinagan ko na ti anak mi. No api ngamin nga inkasar mo day jay a babae. Amomon ti makagapo, saan ka di? No saan ka apin manaw? Adayo kuma, ngayong kalaysak ni Jenny. Ada ibaga, ngam di mo ibagbaga nga indanon ko kan kagayam. Anya ka direta? Sakbay nga ibaga, adaman pa'y damagak. Kurang ka di pa'y ititad nila kay mo kan kasweldo na? Talaga akurang, friend. Ada ka no apartment na itiruwar ti kampo. Kasta ti ko na nila kay ko. Ha? Apin ag apartment? Adamat pagturogan da iti kampo da. Da itamat nga tidak kala pagsidsid na awak. Nabayag ka din day dyan apartment na, friend? Ay, diyan ka mo. Saan nga ta? Nagsinublianda ka ni Joanne na sigo da kayan ayat na? Ha? Apay, simangpot ka din day dyan manipod iji abroad? Uwan saman. Sinapol na kaitay ni Commander, bro. Ingkag pakitakan ko na. Anya timbagam anapanak. Basta imbagak, asumangpot kamot laeng. Sige bro, agpakita ak. Tapno di na ibaga, anag-awulak. Sapay amangan no adda order, amapantayo kano iti sabali nga isla. Ije ka di kanayon apapapanandag iti rebelde, bro. Una rod, bro. Delikado nga rod. No sumabak tayo manen. Sapay ti platon tayo kano, ti medyo agbayag ijay. Ije ka di ti sumaruno a destino tayo. Day tamat ti kunan ni Commander, bro. May kan tayo iti duang nga aldaw, amapan kadag iti babalay tayo. Iti may katlong aldaw, agrubwat tayon. Mapantayon iti sabali nga isla. Nakasaganan tumatan ti military truck apagluganan tayo. Awan ti maladaw. Yes, sir! Sige. Agawid ka kadi ijay lugar tayo, bro? Un, bro. Siga, di ka agpakada kadag iti aginam. Ay, iawag kong tulanan, bro. Kagap-gapok mat ijay, di rabi. Ah, kasta gayam. Ijay gayam tinaggapuam. Un, bro. Apay, di ka agpakada kadag iti aginam? Iawag kong tulanan, bro. Kagap-gapok mat ijay, di rabi. Kasta. Ijay gayam tinaggapuam. Wen, bro. Isu asana naman sapol ang mapanak pa ijay. Ni, apay nga ron nga agrubrubuat ka rumwar. Papanamay. Adala papanak, bro. Ingkan iti papanan. Pamapanak matan iti papanak. Sige nga ron, bro. Sang butak ti umon abos. Tapno makadano nakadagos ijay lugar tayo. Mailiw kan samot unay na, bro. Gagangay na, bro. Nabayag ajak nagawawid. Agrubot na. Tayintag pa siya. Sakbay may deploy kami iti sabali nga isla. Anya? Mabayag kayo ka di ijay, darling. Amang ano ijay kami na may destino. Agmay saak dito apartment. Pagsaritaan ta day tayo ijay restaurant apapananta. Intag pa siya. Tadwala nga aldaw tinaitid a time out mi. Kasta ka di. O sige nga, Rod. Intapay agpasyar kan mga ijirwar. Diyak ko nagluto ag-take out kalaangan iti kanan tanto dito apartment. Sika no kasta ti kahit mo. Adakan lakay? Un bagat. Nang ladingitak. Duwala ang aldaw ti time out mi. Mapan kami kano iti sabali nga isla. Ijay ti pakaidistinwan ti platon mi. Kaya't mo asawan. Umadayo ti destinasyon mo, lakay. Un nga ron bagat. Sapay ado kano ti simbang ba ijay a rebelde. Ano kasta? In kayo makigubat? Pag madyam mati kasta trabahom, lakay. Anangin nga ron bagat. Isu nga ron ti trabaho ka. Timang salwad iti pagilian tayo kontra kadag iti kabusor.
Agan-anad kanto akanayon ijay Ay na, di ka kadiagdanag bakat. Kanayo nak nga ganan nada, para kan kadagiti anak ta. Di mo liwliwayan ti agkid daw iti panarabay ti Diyos. Mami, nakitak matikadwan ni Daddy a soldado. Ni uncle mo James, anak? Wen, Mami. Nagkuyog na nga taka ni Daddy anagawit. Apay ang nagsubli adagos ni Daddy. Saan, Mami? Nakita ka kasangsangpet na. Taad daawit na abakpak. Kasta ka di? Ang mga nung nagsinublat da nagawid. Kasta nga ta, Mami? Nalabit, anak. Adda ka din nila kayo mo? Iso anak itsanda ka matgaya man? Ha? Nagawid lang nila kay ko iti kasangay ko. Nung nagsublimat lang iti kabigatan na. Nagsapa nga rod ang nagsubli. Kayat mo asawan. Saan nga may nagpakada-kada kayo ka ni Lenny? Nagpakada? Apay ko nagpakada, friend. Kuna ngamin nila kay kong pinalubusan idati commander da nga agawid. Takalpasan ti doa nga aldaw, mapanda iji Mindanao. May deploy da ka no ijay. Delikado nga rod na may deploy da ijay. Apay nga umutimbaga ni Sam idinagawid. Kay bagbaga ka no ni commander itay bigat gayam. Kasta? Apay asaan ang nagawid ni Sam? Nabanog ka nagpasyar, darling. Ay, dapay, Sana bali, tadamot in take out tama kan. Ay, darling. Masapol nga agawid ka pa ijay lugar tayo. Numabayagan kami ijay Mindanao. Awan ka duam dito Basta kanayon ka nga umawag ha, darling. Kan ipawitan nak iti kwarta. Tawan pagsapulak dito awan matan trabaho. Ariglado, darling. Aginanakan. Tawagak pa iti anak ko. Agpakadak. Ibagak amapan kami iti Mindanao. O sige, darling. Maturugak pa ya, tanabanugak iti panagpasyerta. Umay kaadagos ha, apaman ang maawagam ni Lenny. Agida ka iti arpad ko. Hello, Lakay. Kaano ka dito ipapan mo iji Mindanao? Nagawid ka kumapay mo't dito'y sakbay amapan ka ijay. Kagap-gapog dita saan ka di? Kasano ti pan nakamom? Amapan kami ijay Mindanao. Imbaga ni Imelda. Mabayag kayo ka di ijay? Dahil tamat imbaga ni Commander. Ang mga no ijay ti sumaro na destino ni. Ay, kasta ka di? Agan-anad ka nga roda ka nayon, Lakay. Wen, oresan mong ibaga. Talagang agan nadak. Ayan mo nga rod ita. Kaditi kampo Sa dino pa kuma? Kunaknod ka iti apartment mo. Sino tinang ibagakan ka nga da apartment ko? Ha? Kasla na damag ko ngamin nga ada ka no apartment mo. Sana bali. Basta aganad ka, Lakay Sige, bye. Oo, apay anak karupangat ka. Ada ka di parikot. Kasano ang naamuan ni Jenny nga da apartment ko? Maan-ano ko man maamuan ng ada apartment mo. Kabutan mo ka din ni Jenny. Saan ko akabuteng? Ngam no agdarom, madaksanta. Ang mga no umanay pa'y apakaikatak iti trabaho. Inton makaawidak ijay lugar tayo. Si putak tigaraw na, no napudno matlakan ka. Basta saan amadang ti anak ko Apay ko maadang rak ni Lenny. Kita agman, no talaga anasing patiin kalay Sam. Baka mo ka. Mapan kamin inton bigat. Inton bigat kadimat ti panagawid mo iti lugar tayo. Anya pa ngay. Jakmat kaya tagmay-may sa dito Naawat kong timpawit ni James. Naawat mo kadimat timpawit ni Sam nga asawam? Saan pa, friend? Saan pa yan nagpawpawit? Inawagak idi, ngam ko na nga awan ka no ti signal, iji papananda. Saan ka no ang makatext no makaawag? Saan mat akanayon nga dada iti bantay? Pasaray sumalog da ka no mat iti main camp da? Ay,
Diyak man mo, friend. No saan ko nga awagan? Saanan nga umawag? Umawag mat nila kay ko no makasalog da manipod bantay. Saan ko nakulkulitan? Tagongat mat ngamin. Diyak kayak nagpungtot. Kasano ti biyag yung nga agi ina? No saan ka nga agsusweldo? Day tarod kat. Makapawan ganas. Agpaspasen siya aklaong, friend. Adda ak iti asidag ti pagadalan apang isursuran ni Jenny. Si putak man. Didak man yaw, tanakamaskan na kasanggasa. Ni Jenny ti makita. Adda imasidag ang maestro. Agkat katawad ang agsarsarita. Picturak man ida babaan iti cellphone ko. Pero wala ko iti cellphone ko. Adita, naalaak ida iti ladawan. Isend ko kinisang. Sigurado nakit di. Kapag babaw yan natin panangikalay sana kinig Jenny. Bro, apa nakarupangat ka amang kita dita cellphone mo? Kita man tayo ladawan nga insend da kanyak. Kita man? Ay na. Rinabak siguro ti lalaki. Isung agkat katawa da. Ti balang kantis a babae. Adda sa bali akarin rin nabak na. Awan mo ti madingar aramiden na, bro. Agkat katawa dalaan. Awan ti madingar aramiden da. Taadada iti pagadalan. Ngem no ngay awan makakitkita kadakwada. Siguradong adda milagro ang mapasamak. Saan mat siguro, bro? Amok ni Jenny, manipod pa idi. Nasing pati asawam. Idi dayta. Ngem di mo amuitan, ta di mo matbambantayan. Nagpauit ka din ti anak ko. Para mananakman mat iti sweldo ti anak ko. Umunag kayo pa'y at agkape kayo, nanang. Nabayag asang nga nagpawpawit ni Sam. Anya, apay kumasaan nga agpauit. Mangtad kakit din, tawan pulos kwarta. Agpayso ti ibagbagak, nanang. Saan nga agpawpawit ni Sam? Ay di nakimutan, ta sweldo ti anak ko dayta. Ikan kayong tulangan into nagsweldo ak, nanang. Talaga ngamin ang nakalipatan ni Sam. Umunag kayo at agkape kayo, pay. Ay saan akapitim mayak? Ala, ibingayan nak iti sweldo ni Sam. Ladingitak, nanang. Ngamkas na kunakon. Talaga asaan nga agpawpawit ni Sam. Inak man lagan no awan mo't lamaitan mo kanya ka kwarta. Oh, nanang. Da kayo mat ti masabat ko. Anya ti parikot nyo. Dumayamudong kayo mat. Sika mo tita. Saan ka dingada kay iti abroad? Simang puta ko, nana. Ay, mabit lang. Ikan kayo man iti kwartayo. Agpaiso? Ikan da kiti kwarta? Wala, nana. Kwarta lang data. Ay, mabit lang, ha? Mangirwarak iti bag ko. Oh, kadayta, nana. Igatang yung iti lipstick yo. Pagpamanicure yo, tapno ag nanayon ti pintas yo. Ay, imbag pa ikan ka, tamaikan na. Ngam jay balang kantis a Jenny. Imot day jay ang babae. Di kayo madanagan. Basta da kwarta, ikan kayo. Isus! Sigala ko man tinagbali na manugang ko. Saan aday jay ang babae? Agsagana kayo. At da kano nakita dagiti kakadwa. Anak adidillaw titigtignay na. Iti may kadwa bantay. Maisabak tayo man nga roden, sir. Uray ko ma. No dinadadagsan mat dagiti awit tayo ang armas. Ni Apo Diyos kumatimang tarabay kada tayo, bro. Nay, mabuting kansamat, bro. Uwan, bro. Ngam iti amin aganwat tayo. Kidawan tayo latta, ti pandarabay ti Apo. Pudno dayta. Masapul mat ngay kamang tayo iti Apo ti amin. Tagas pangrigan no awan gasat tayo. Sumaklang ti kararwa tayo kenkwana.
Ala, isagana yon dagiti armasyo. Sigurado, agtudo man na ni Tibala no makadanon tayo jay. Amin tayo kuma soldado, ket adda bulletproof vest tayo. Kumaa, nagmayatin ngay no amin tayo ket adda kastana. Nataltalged tayo kuma. Nakitak ni John iterwarti campus ti pagadalan. Ha? Adda dito'y Pilipinas ni Joan? Madlaw ko kat adadanag mo. Apay ka di, kat nagkalaysa kayo mat kinisam. Kukwa mo ni Sam. Awanan maaramidan ni Joan. Adamin may sa arabi nga agtagtagain at ni Sam. Aw-awagan na tinagan ni Joan. Kat triniing ko. Anya? Dinamag mo kumaano apay nga awagan na ni Joan. Dinamag ko nga rod. Ngam nagungat adagos. Narugit ka no ti utak ko. Saan matasigo na kasta nila kay mo? Saan ka di? Jack man mo. Managpupudot mo't kan ni Sam. Saan ko ang susgaan nila kay mo Ngam itiimbagam amapaspasama. Agah tapakon. Hello! Nagaawag ka ba't, anak ko? Magit kita yo ka din ni Jenny, nanang. Oray jak makit, kita day jaya balang kantes. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga palang kantis na dya babae. Nanang, da kayo ti pangipawita kiti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Oo, nanak ko! Ariglado! Oray jak makit, kita day jaya balang kantes. Imbag pa'y ni Joan tanasingpat. Talaga palang kantis na dya babae, nanang. Awan kaya, pawitan kayo ti kwarta. Ikan yun ni Lenny. Ngam tiyo ikan ni Jenny. Ang paiso? Ipawitan na kiti kwarta? Wala nang. Ngam tayo na ako na. Saan yung ikan ni Jenny? Ay, ariglado, anak ko. Oray siya kung ti agawat iti ipawit mo. Bayam day jay na balang kantes. Imot day jay. Sige nanang, manipod dita. Orayin nyo iti binulan ti ipawit ko. Ay, wan! Ay, day taman ti soldado nga anak ko. Awan ti kaskan ka. Ha, the best ka. Lola, da kayo matgayam ti masabat ko. Naimbaga bigat yo. Ik-ikan nakakaditi na iti kwartam. Well, Lola, ni Daddy ati saan amang mangtad? Ha, ikwa. Ikan na kanto siguro, no madanon. Sige, tada papanak. Agur uray dagiti kakadwak ijay. Sige, Lola. Inak pa'y mat-ije pagadalan mi. Bye, Lola. Sige. Ik-ikan mo ti inana. Apay ko mga ikakpay. Pagsugal ko kit din Ikak to, no mga bakak iti ado. Delikado sama tinakitak, friend. Anya ka di tinakitam. Idi nagkaangkas kayo iti motor ni Sir Darwin. Nakita nga in video na kayo ni Joan iti asidagtigate. Ha? Ala, sapay kalaat nga dalimabas nga ubing. Kat kalaat ang nagpreno ni Sir Darwin. Naarakop ko tilikudan na. Ay, nakita nga isursurot na ti cellphone na idi sumungad kayo. Kan idi bigla ang nagpreno ni Sir. Amang ano day siya babae ti makagapu iti ilalamiis ni Sam kanyak. Madisamot day tong yan, friend. Nadalos ti konsensya, friend. Nakiangkasaklaang tamaladaw akon. Asinong ti umawag? Saan mo't naka-phone book kanyak? Kabarbaro ang number Song batak market di. Hello? Asino day toy? Kunam siguro na siya tilalagi man niya. Palang kantis ka, babae. Anya ka diti sasawa mo lakay. Awan ti madinaaramid ko. Sulbod. Ti kunam siguro. Awan ti makakita iti aramidam dita. Awan ti madinaaramid ko. Pagsanak ko ma. Saan ka na makapaglibak? Anda pang managnakot. Anya ko ba ti pamanatnat mo? Awan ti dakas nga aramid ko kunak manan. Amo ti Diyos na ita. Saan mo nga iraman ti Diyos iti kinadakas mo? Amo ti Diyos. No asino ka data ti agar aramid iti dakas. Bye.
Hello, darling. Anya ka diti makunam ita. Nasingpet ka diti asawam. Inawagak, kat pinagsasawat. Anya ti kunana, idi pinagsasawam. Nadanos ka no ti konsensya na. Tawan ka no ti matingal aramiden na. Awan ko nang kadipay laang. Inarakop na pa iti kinaangkas na. Sinalpag kiti di dya babae. Balangkantis. Kat, kumusta ka ditan? Anda kami pailangan ti bantay. Pasaray, adulat na ti ka-enkwentro mi aribelde. Agan-anad ka Ayun gayam, nagkita kami kininanang mo. Inikak iti kwarta. Ay nakasto na itiragsak na sika. Pinawita. Imbaga nga ikan na ni Lenny. Naanak mo tan timpawit mo kanya, darling. Thank you. Saan tayo pa makasalog? Urayan tayo ti helicopter amang iyag iti abasto tayo. Sa paisan tayo kabisado dito'y bantay, Commander. Ang mga lulibatan da tayo ti kabusor. Isungaro da saan tayo abasta rumrumwar iti sarikad-kad tayo. Awan ti rumwar ngagmaymaysa. Well, sir, matungpal ti bilin nyo. No adda sumunga da helicopter, sigurado aday giant ti umemangyag iti abasto tayo. Amangan no adda manan rebelde iti asideg, Commander. Isungarod nga agridam tayo anaimbag. Awan mat ti makitak dito'y larga bista ka rebelde iti asideg. Sigamat gayam, Jenny. Kumusta? Kastoy, adamang padpadakas kanyak. Ngam sapay ko matakasyan ti Diyos, kat agnakam no asino man day taatao. Tibiyag dito'y lubong, kasapulan ti sirib, tapno maragpat ti tarigagay. Nga uray adamang pardaya, kasta ka di? Makuna ka di, apanang pardaya. Lupod no nga adda aramid ti tao, amadi. Kaadwan na ti tao, amadi ti aramid na. Iso ti managatap, kan managpardaya. Anya ti kayat mo asawan? Ti masirib, makaawat iti simple laang abanag. Ngam, saan amat maturog ti Diyos? Mabalin ayamat amaturog ti Diyos. Isungarod amakit kita na, no asino ti mairuruman, kan ti mangiruruman. Nakita ko't nagsarsarita kayo ka ni John iti Ruarte Campus, friend. Amang ano in forward na kanisam ti imbagam nga in video na. Imawag ni Sam kanya. Imbaga na abalang kanti sa kano. Apay adi ka nagpalawag, friend. No talaga nga ay ayatan nak. Agdamag pa'y kuma, sakbay ahusgaan nak. Sabagay, no awan pa nagtalagnakan ka, kaawatan anak kurang mati panagayat na. Daitang arod good friend. Nabayagan nga impanat ti sakit tinakam ko. Ngam no agdamagakan ko ana, agong at agagos. Ngam rumbang nagpalawag ka, friend. Kuma, no dumngag. Ngam saan tagong at matagagos. Iso asaan kun apilitan, no di na kayat adanggan. Anya ka di tinapasama kini Sam. Apay akas lang makapungtot iti agsarsarita kayo. Jack nga ron maawatan, sir. At dansamot nakita na iti cellphone na. Isumot ang tinagpungtutan na. Nasingit kayo iti tunggal maysa. Di na ka di imbagagan ka? Ibaga na kumaitayan, sir. Ngam, hustumot nga adda signal, nga adda karkar naman ng iti aglawlaw. Ala, agridam tayo nga roden. Ang mga no adda manen umar-arubayan dita akalaban. Sige nga rod, sir. Mapanak iti banda, ako na mapapanak. Okay. Imbagi jay ta makitam no adda sumunga da kabustor. Di da ka basta makita jay. Ta nagdadakkel ti bato apaglingadam. Kunak no awan kayo, nana. Apay, adda ka di ibagam. Ay, nagalasket ti panagsungsungbat ni Jenny. Ay, basuro na kiti dayjay a babae. Imot! Sigala ko man tinagbalin a manugang ko. Uray iso ti inkalay sa ni Sam. Takukwak matipuso ti anak iyo, nana. Mabalin ka di nga awagan na kon iti nanang. Ngamin, at magayam nagkinaawatan niyo iti anak ko.
Wala na. Kinapod no na. Nagdun na kami iti apartment iti asidag ti kampuda. Sakbay nga imalis da iti Mindanao. Kastagayam. Isumat lagayam asana ning agaw-awid idi ditoy. Marriage certificate lang ti talgad ni Jenny. Ngam, kukwak ti puso kan Rick Mananisam. Kan, kukwam tupay ti kwartana. Awan para ka ni Jenny nga imot. Bro, itatadda tayo dito'y kampo. Anya ka di tinagpungtutam, idi adda tayo di bantay. Ipakitak ti in-forward da kanak a video. Kita akman bro. Ana bro, di mo ka di makita ti ubing ang nagbalasiw. Iso akila at ang nagpreno ti motor. Kalaat mo't nga marakop ti asawam. At dalakit di relasyon da iti dayta lalaki. Apay nga rod anak angkas iti motor na. Saan samot kan anay kalintigan dayta bro. Husgam adagos at di mo pa'y matnapanaknakan. No awan ti apoy, awan mat ti asok bro. Nung numaminsan, depende iti pasamak bro. Saan mo nga isakit ti asawak bro? Bro, awan ka di pa nagayat mo iti asawam? Taapay akaguram. Hello, Lakay. Kumusta kan dita? Nakaawag ka mat? Naira na nga da signal dito'y ayan mita. Ginundawaya ko na ating mawag. Natalgad kayo kadidita, Lakay. Awan pagad. Awan tayo mo tinakita mi akabusor. No adda makita dagiti kakadwami iti asidag. Agkunay kamin. Madamag ko man gayam. Asino ka diti magpadpadakas kini Jenny? Imawag ni Sam kini Jenny at pirmi nga ungat na. Iso nga inulit ko akinita ti cellphone na. Nakita ka. Ngayon forward ni Joanne. Agpaiso pailaang ti kunak ani Jo anti mang parpardaya kini Jenny. Diyak mamati. Tamamutan ni Jenny. Saan nga isutay klase ti babae nga gayayam iti apoy. Masyanak pa yun kini Jenny dito eh. Saan pa'y gaya mapapawitan ni Sam? Anya? Kat mapasaray ka duhak. Numapan kami iti remittance center. Kasta ka di? Imawag ni James kanyang idirabi eh. Naibaga na pasaray agkadwada kanu kanila kay mo amapan agpawit iti remittance center. Nalabit nga dapaw-pawitan na sa bali. Amangan no ni nanang na. Naku napay ni James. Ani kanu Jo ang tinakita na nga akin account iti nangi forward iti video. Kunakon kat. Masigurado ka nagsinlog yan dagiti dwa. Dakas day jay ajoan. Amo na nga da pamilya jay tao tutupan naman. Si Bibiak pay laang. Gamaddan iti impyerno ti kararwana no saan nagbalbaliw. Apay nga da kasta klasin ti babae. Agawan na ti saan arumbang apara kadakwada. Ikarkararag ko asapay ko matagnakam dan nagpadpada. Ngamawanan ti panagayat ko kanisam. Gapo iti naramid na. Kan hinusgaan da ka nga awan mat ti mading aramid mo. Amom ajak maramid ti pagpabasol da friend. Di dak ko maipadpada kadakwada. Naalatan ti impawit ni Sam, nanang. Inakad pa siya. Kan mapanak ang shopping. Da kayo ngay. Inak mo ti di ayan ti agur-uray a classmates ko Classmates? Agad-adal kayo ka di, nanang. Classmate ko iti tong it's. Kunak no anya itayan ang classmates ako nayo. Tong it's not gayang. Wan, tapno saan amad law asukal, terarabidan mi ijay. Nalaing kayo, nanang. Iso nga agbagay ta. No data ti agkatugangan. Kasla kay latan, nanang. Agkatugangan tan. Tadata ti agkamarmarais. Saan aday di ajay ni?
Nagkasarda nga agpaiso, ngam anya ti Serbina nga dahi ang nagkasaranda. Ngarod ah. Kas naawan mat na sabat mo, Jenny. Maestra ka pa'y mat ngarod. Agdardarasak namin ama pan iti pagadalan. Pasensya kan, ngam awan panawan ko kadagiti awan ka is kan na tao. Maladaw akon. Pagparangam, naawan ka is ka. Gaputa maestra ka. Apay ngarod ako kwak pa'y naang ti puso ni Sam. O, asino ita, ti awan ka is ka na. Agsipod ka di ka makakita iti kabukbukudam. Makisaw-saw-saw ka iti saan mo aduyog. Siya ti sigod ang kaayan ayat na. Saan ko nga inagaw ni Sam? Kanagwin na swas kayon, sakbay asimre kak iti biyag na. Di ka di makasarak iti kabukbukudam? Iso asinubyam tinalpas mo nga imbalang? Di ka kan? Uray anya pa'y aramidam, Jenny. Kukwa ko ni Sam. Anya ka diti pagpadaanam, Joan. Ada ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka kadi iti video. Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaulam ti pamilya ti akin pamilya. Awan laka din ti sabali. Anya ka diti pagpadaanam, Joan. Ada ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka iti video. Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaulam pa iti pamilya ti akin pamilya. Awan la ti sabalen. Anya ka din ti sasawam, ah? Saan kan nga gindidi? Saan kami akay pas nga idikalman, tapno saan kami makaangot iti tinaltal abaraniw ako nada. Jack amot ti sasawam. Pumanawak man langan. Che! Uray kaluban tinabangsit! Sumngaw kat sumngaw tulat ta! Oh, madlaw nagsangsangit kan naliday kagayam. Nagkita kami kani Joan di Tarwarte Campus. Nakita kmat. Jack nalapdan a pinangagan iti sao. Uray siya, friend. Pinangagak mat. Sakon to tinalikudan. Barang ano mang rik na. No, adarik na na ah. Kastansa dagiti kabit. Isuda pa'y tinatangsit. Siyak di tao asan amang idaldal iti bagina. No di dakon kaya. Panang loko ti aramid na. Sikapay lang ti adaan karbangan kanisam. No isupay lang ti ayatan na. Awan mabalin ko. Ngam agteksak kanisam. Ibagak nga awan ti madi nga aramid ko. No basaan na. Nasayaan. Ngam no saan. Adakan kwanan data. No di nakakayat adanggan. Mayat ngagpaiso no text mo. Basaan namat siguro. Nagdamot text ti danga. Basaak man niya ti bagbagana. Sapay kuma tan salon at ka. Tapno mabasam daytoy ipalawag ko kan ka. No pakaragsakam ni Joan, awan mabalin ko. Nabayagan nga impanak ti sakit tinakam ko, iti aramid mo. Ngamkid dawak adi mo ipulagid kanyak ti basol, asika ti mga aramid. No nakiangkasak man kini Sir Darwin, awan mali siya na dayjay. Ti panang baybay am kada kami, adi nakampay ipaw itan iti sweldom, addakan kadaytan. Ulitak, awan ti madi nga aramid ko, ammo ti Diyos dayta. Sapay kuma, tapakawanan ti Diyos ti agar aramid iti dakas. Bro, apay akas lada pa kariribo ka. Awan daytoy bro, adala pang panunutat. Aman, mabalin na maamuan. Mamati ka kadi iti video iti cellphone ko, bro.
Kita manalaing bro. Agayat kan ka tinangi forward. Kaya na ayat mo hindi. Insukat na ka. Ita, isupay lang ti Patsyam. Isupay lang tayo ayatek, bro. Anya ka di ti addakan ko na, ngawan ka ni Jenny, bro. Di mo ka di makita, nga uray masaksaktan jay tao. Saan nagtagtagari? Mariribukan at, bro. Saan ko nga muna niya tipod no? Ape adi ka agdamag kadagiti kakadwan ang manursuro. Sigurado lakit di akaluban dati aramid da. Sa katrabahuan da lakit nga rodida. Awan ti makaluban adakas nga aramid, bro. Di damot siguro kaluban, no agda makita da amading aramid na. Nabayag asana nagawawid ni Daddy. Apay ka di, Mami. Mabayag da ijay Mindanao, anak. Saan ka di nagdagubat ang mapaspasamak ijay? Adda, ngam saan nga amin apasat ti Mindanao. Adda dagiti pasat nga atakaran dagiti rebelde. No sa dino ti ayan ti rebelde, ijay mo ti papanan dagiti soldado. Kasanon? Numalibat ida ti rebelde, Mami. Isungarod nga aduda, adda para wanawan. Adda larga bistada, tapno makita da iti adayo, no adda umay akabusor. Kastagayam, Mami. Sapay kumata saan ang maisagmak ni Daddy. Naabakak mo't idikalman. Ay, awan kat nga rod kwartak itan. Uray syakmat, nanang. Ngamin, ada ginatang ko anapintas abag kan sapatos. Addan tumanan ipaw it ni Sam inton umay abulan. Wala, nanang. Agpaw ito manan. O sige ha, kainak pa'y mat ije balay mi, nanang. Kaano ka kadimanan nga umay? Umayak tulat na. Bastawan pa panak. Agkuyog tanto manan amapan mangala iti ipaw iti anak ko. Wala, nanang. Dagasan kanto. O sige ha, inak marudan. Saan arumbang nga itad ko kanpuan na tinabati ang kwarta? Naglalaingan na iday tabakot. Tsakmot na nakita ni Joe anay tiruarte campus gayam. Awan siguro tanagbaligi anang pardaya kanya. Pasaray mapan kanumat ni Joe an iti balay ti ina ni Sam. Nadamag kumat day ta, friend. Bayan, isuda mat ti agbagay. Adapay na kay baga kanyak, ngagkuy-kuyog da amapan iti remittance center. Sana bale, in-text ko ni Sam. No patsanak, agyamanak. Ngam no ni Joe anti patsan na, awan mabalin ko. Saan nga tan amalawlawagan ti susik yung agasawa? Kaslasan ko matan atari gagayan, friend. Nalpasa kun anasaktan. Saan nga ta amailiw iti anak mo? Oray mailiw, no saan mat akailiw ni Lenny ti amana. Saan nga ta ngagsublikan ka? Diyak mo nagsubli pa iti panagayat ko iti asawak. Sinaktan na. Iso anak po na san ti panagayat ko kankwana. Gapo ka dagita rebelde. Saan tayo ang makaawid iti babalay tayo? Mailiwak pa ikit din iti pamilyak, sir. Makaawid tayo lang, no awanan ti rebelde dito ay arihyon. Anyang namin ti ilablaban dagita rebelde. Manglilibag da. Kaya't datagikuan ti daga masakupan da ito'y lugar. Ngam saan mat nga ipalubos ti turay. Naglalay nga dagita rebelde. Di damat kukwa. Medyo nabayagan tayo dito sir. Amang padpadaan iti kalaban. Dito'y pa'y mat nga rod kabambantayan ti sakupan da. Iruruman da pa'y dagiti umili. Alaen da dagiti produkto da. Sa bali mo't aklase ti pagbirenda. No kumangamin sumukodan. Nagmayat kat kuma. Budlod ako nam. Awan mapasamak arin nupak, no awan dagiti rebelde. Nakitak dagiti doa nagkuyog. Naglugan da iti tricycle. Asino adwa, friend? Da Joan kantiin na ni Sam.
Amang ano nagtinulungan da ka pinardaya, iso agim mura ken kanisam. Mabalin na kasta. Kaada ngamin gundaway idi, adumaw dawat ni nanang iti kwarta. Kunana para manak kanumot iti sweldo ti anak na. Inikam ka di? Saan na ka matapaw-pawitan ni Sam? Da itatimbaga, ngam pimanaw at tumanabutob. Kunak nga ikakto na og sweldoak. Apay ko mga ikam, di na kantupay maikkan ti anak na. Si kantukit din ti mangtad ken kwa na. Kumamat no saan asugado? Ne, si kamat ti masabat ko na. Nagapuam ka de. Nangabak kan samat iti sugal tamayat ti isam mo. Aywan, maestra. Swerte kita nga daw. Ada nga ro den maitad mo ija apukom ani Lenny no kasta nana. Ay, pagpuunak pa da ito'y, maestra. Inton dakdakkel taon, ison taon ti panangtad ko. Naggapo siguro itinasingpat a soldado nga anak mo ti pinagpuunam, nana. Anya ko napag ngay. Awan sa bali a paggapuan ti kwartak, no di isulaan. Ipaglakit din ata kanayon nakapawitan ti anak ko. Kasta ka di, nana? Imbag ta nakapasyar ka dito ibalay, friend. Nasabat ko ti katugangan. Naigalis ti dila na. Di na mo nga gayem ta. Imbaga na abinulan ka nung agpaw-paw it ni Sam. Kunakon ka. No day ta ti pagragsakan da. Bayam, friend? Sorry, friend. Saan ko lako man nga imbaga? Tapno saan ka amasain? Agyaman nakit di kan ka taindanon mo amin kanya. Amin amadamdamag mo. Masyanak namin kan ka, friend. Nasingpat ka ngam irororomanda ka. Mas dawak mo iti asawak. Namatila at dagos iti panang pardaya da kanya. No siyak nga tati pakapasamakan ti kasta. Diyak laamon, friend. Masapol anatib karak para iti anak ko. Nung amin paikulbuak, kaasimot ti anak ko. Bilibak iti kinatibker mo, friend. Bro, naamiris mo ka din. Asan arumbang aguraam ti asawam. Mariribo ka nakpailain, bro. Ngem ni Joan pailaan ti ipitpitik ti pusok. Apay nga rod ngayong kalaysam ni Jenny. No saan mo akap-kap na kan. Kunak namin no saan kami ngagkita idiki ni Joan. No sa balila a babae. Ang mga no indarumdakan. Ay na, hindi mo ikan gayam iti abasto ti aginam. Timot kabit mo, ti pangpangtadam iti kwartam. Uray ni nanang ko. Imbaga na balangkantis ni Jenny. Amom ka di. Kanayon kano amapan makisugal ti inam. Imbagak mo't idi nga isardengnan. Ibalakad ko kan ka. Adamagam iti anak mo, nuik ikan ni nanang mo iti kwartana. Hello? Asino ka di daytoy? Siyak na ito, anak. Kumusta kan? Daddy! Nasaya atakmat. Ngam ni mami, kanayon analiday. Adda pa'y dyan makitak ngagsangsangit. Kaya't ko amamuan. Numanutit-itit kan ka ni Lola makwartam, anak. Kwarta? Ni, Daddy, di nakmatikikan ni Lola iti kwarta? Ngam, kunati kaadanak, akanayon kanu amapan iti sugalan. Agpaiso ka di adi nakaikikan ni Lola iti kwartam. Nilaang matmami ti mangmangtad iti kwarta, Daddy. Isulaang ti mangipatpatag kanya. Sana ka doon dahito, anak. Patpatgin ka met. Kasta ka di? Jakmat ngamin marik na, Daddy. Di ka pa'y agawid ditoy. Saan kami ngamin na basta makaawid, anak? At da kami ngamin dito Mindanao. Kasta ka di, Daddy. Agan-anad ka nga rod dita. Mami, inawagan na kitay ni Daddy. Anya timbaga na, anak. Dinamag na, numanutit-itid ni Lola kanyak akwarta. Anya nga tinsumbat mo.
Imbagak asikala ang timangmangtad iti kwartak, mami. Ang mga no in-text ni Imelda iti asawa na. Kat imbagamot ti asawa na kani dadim, adi na kaikikan. Kasta nga ta, mami. Wan anak. Kan, ang mga no ipawpawit ni dadim kani nanang na, wano kani Joan ti kwarta, para kumakadata. Mami, jak maawatan. Apay asan asika ti pangipawitan na iti kwarta. Talaga adi mo pa'y maawatan ti amin ita, anak ko. Hello anak, nagpawit ka kadimanan. Mano ka itad mo kinilay ni nanan? Ha, kwa. Kakumaide, kuna na nga adda ka no kwarta na. Di na siguro kaya ti itad ko. Mano abulan na nagpawpaw itak nanan. Apay adiyo man na inikan ti anak ko. Ay na, madino ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na. Anila ang mami na ti mga patpatagkan ko na. Mano ka din ti impaapak yung iti sugal nanan. Ay, kwa. Sa anak mo't kat nga agsugsugan. Igat-gatang kumat iti agas ko. Madeno kanayon nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na anilaan ka no mami na ti mga patpatagkan ko na. Mano ka din ti impaapak yung iti sugal. Sa anak mo't nga agsugsugal. Igat-gatang kumat iti agas ko. Kanayon kayo kano maapak iti sugal nanan. Sino tinangidanon kan katapag sasawak? Ora ipungot-pungot ko pa'y Ni ka di Jenny, ha? Imbag tanasabat ka, si ka babae. Apay ka din, nanang. Makapungpungtot kayo, mat. Apay nga indanon mo kun ni Sam nga agsugsugalak. Peste kakit di. Saan ko nga ugali ti mamardaya iti padak a tao, nanang? Apay, kanayon kayo ka din agsugal? Apay adamagam. Saan mo matakwarta ti pagsugsugal ko, Awan ti indandanon ko, nanang. Damagan nyo iti anak yo, no asino tinangidanon kan kuana. Saan ko nga ugali ti makibiyang, oray parpardayaan dak. Dita kayo. No, saan nga iso? Asino nga tati umapal anangidanon? Di naktokat pawitan ti anak ko. Anya nga iti pagpunak nga agsukal no bilang. Ana, idi imawag ni dadim. Imbagam ka di nga agsugsugal ni lolam. Wen, mami, isumat ti imbaga ti kaadalat. Kanayon kano ni lola iti sugalan. Nagsabat kami itay. Agong ungat. Dinamag na no siyak tinangidanon ka ni dadim. Imbagak na awan ti indanon ko. Ha? Imbagam ka di asyak tinangidanon, mami? Saan, anak? Diyak mat amo, asi kagayam tinangidanon ka ni dadim. Mga noong tanak ni lola, mami. Di ka agdanag, di nang tumaamuan. Malaksid no ibaga ni dadim. Awagak ni daddy, taibaga ka di na ibagbaga. Kabutang ko ngamin ni lola. Hello, daddy. Imbag ka na kontak ka. Kanayon ngamin asaan ang makontak ti cellphone number mo. Apay ka diyan, ha? Saan mo ko mga ibagbaga ka ni lola? Asyak tinangidanon ang makisugsugal. Apay. Naungat ngamin ni lola, daddy. Di mami, ti pinabasol na anang idanon kan ka. Sige, anak. Saan ko mat na imbagakan ko, ana? Asikatin ang idanon kanyag. Di kagdanag. Thank you, daddy. Ket, kumusta ka mat tandita? Kastilata, daddy. Agad adalak ana imbag. Kasta ngamin ti imbaga ni mami. Sige, daddy. Maladawak ngaminan. Bye! Di mo't imbayan ni Joan dito'y balay. Sapay awan kwarta kon. Di mo nagpawit ni Sam.
Inlakman kit di padasan ti umutang. Tagbayad akto no agpawit ni Sam. Masabat ko ni Maestra Imelda. O, nana. Mayat mati sa mga bigbigan. Napintas ka ngamin itaabigat, Maestra. Ita ka dila ang abigat na napintasak, nana? Saan mo't kiti agpautang ka man kiti iti kwartam, Maestra. Itad kunto inton makapagpaw iti anak ko. Inala da giti eskwela ti kwartak, nana. Imbayad da iti tuition da. Kastaya. Kantidad dumamat, pinagbayad ko iti loan ko. Sige nga, Rod. Ay, pasensya ka na, nana. Naranaamat nga minti pa nagbabayad da giti ubing. Nasabat ko itay ti katugangam. Umut-utang ba't iti kwarta? Ha? Kat, pinautangan? Saan, friend? Amok ngamin ang naglaing ngagsugal. Amangan no isugal na ti utangan na. Binukuda na timpaw-paw it ni Sam. Uray ko ma, no inikkan na mo ti apo ko na. Nagpadaan da nga ginaanak kurang ti panunot da. Nakulaapan ti panunot nila kay ko. Gapukin aya. Mapakawan mo nga ta, nagkidaw kan kay ti pamakawan. No napod no lakit di, friend. Tao aklaang ama makawan. Kasano? Kat kunam anapunasan ti panagayat mo iti asawam, friend. Tapno saan ang madadaal ti estado ti pamilya ni. Kapilitan, para ka ni Lenny nga anak mi, friend. Agsagana kayo. Ado kano ti simbang bay ang nagtagi armas iti maysa a barangay. Intayo manan nga ron makigubat no kasta, sir. Kapilitan, tayo sukat nga ron ti trabaho tayo. Nagrigat ka ti kastuyan. Uray ko ma, do kabisado tayo ti kabambantayan dito eh. Iswasaan tayo nga agsisina. Isagana tayo amin nakasapulan tayo ang makigubat. Wan sir, nagrigat. Ado ti awitan tayo. Saan kano ang makadanon tilugan ni Jay? Magmag na tayo asumangat. Wan nga rod sir. Apo, kaasyan na kami. Ilisin na kam kuma iti kabusor. Kasano nga ilisin na tayo kat mapantayo nga rod iti ayanda? Anak, agriing kan. Maladaw tan iti pagadalan. Mami, pudno ka diti tagtagainap. Diyak amo anak. Ngam ko nada, ano iso ka no ti pampanunutom sakbay amaturog ka? Ada posibilidad na ama itagtagainap mo. Kastagayam, Mami. Apay, ada ka din na tagtagainap mo? Natagtagainap ko ni Daddy. Agbababay mat. Adda kampay idit papanan na. Iliw mo la siguro day ta anak. Mala, bumangon ka. Tapno saan ta amala daw iti pagadalan. Sige, Mami. Oh, apay akas na di ka makaidna, friend. Diyak man ang mugayam. Imawag ni James idi panabangon. Mapanda ka naman makigubat. Kasta ka di? Imbes nga agdandanag ka, agrarag tayo kat di. Asapay ko mata mailisi da iti da itaagubat. Italang agdanag akiti kastoy. Sigud mat ano iyawag na ang mapanda makirangat. Saan mat akastoy tiriknak? Agkalmaang tariknam, friend. Awan maitulong ti panagdandanag mo. Ngamdakkel ti maitulong ti kararag. Sige man, Fred. Mapanak di talamisan ko. Ipasnak ko ti dumawat iti panarabay ti apo. Nasaysaya at pay. Ngam ti kasta nga agdandanag ka, friend. At datayon dito yung ato kakadwa. Yes sir. At da sumungad iti baba. Aduda. Isungaglingit kayo ana imbag. Yes sir. Murayan nyo ti mandar ko. Wen commander. Aduda ngagpaiso. Saan tayo ngagpadlaw? Di daan mo nga datayo ditoy. Apaman ang makasidagda. Tirain tayo idan. Urayan nyo laing ti signal ko.
Why, Commander? Yes, sir. Aday ta. Umas asidagdan. Agar arudok da. Ngam di daan mo nga adda tayo dito yung ato. Ala, agsaga na kayo. Men! Fire! Ha! At naman sa bali ang grupo nga gapo iti sikigan. Aduda! Ha! Pati iti nga to, Commander. At dadapay. Umalis tayo iti naglingadan. Suportaran dak. Taumunak iti day japaset. Iti ayam ti dakal abato. Sumaruno kayo, met. Sige, sir. Numakadanon kay Jay. Sumaruno kami, met. Apay nga tagagkabakabak. At daawag ni Sam itay parbangon, nanang. Mapanda ka no makigubat iti kabambantayan iti Mindanao. Ay, isumat lagayam nga agkabakabak. Gubat man gayaman. Nalaimot ni Sam, nanang. Amo na ti aramidan na. At daayalin na ingan no bala ti pagsasaritaan. Dayta nga minti ko, nana. Idiimbag ak nga agan-anad, nanang. Iti kabayag na kasoldado. Ita lang nga madanhagan na kiti kastoy. Ita ka dilang asumabak da iti Mindanao, nanang. Napnapandamat iti. Ngam iti kanusulo. Isabalin samot ita. Mindanao kanumot ti ayan da ita, nanang. Dagitan tumot a rebelde. Ay, no kasta. Saan man nga roden ang makapagpaw iti anak ko? No addadamanan iti gubatan. Anak, apay analiday ka? Mami, apay asaan ko ang maawagan ni Daddy? Imbaga ni Imelda na pandakano nakigubat anak. Iti kano kabambantayan. Amang ano awan ti signal ijay. Isumat lagayam ajak maawagan. Saan ka agdanag? Awagam to inton adda signal da. No madama ti rinnupa, saan da amasango ti cellphone da. Awagak tungarod inton rabi, Mami. Wan anak. Mala, ingkapay makiayayam ka dagiti padam nga ubing di tarwar. Nalpas mon samot lang ti homework mo. Wan, Mami. Sige nga rod. Jak impadpadlaw iti anak ko. Amadandanagan akmat. Sapay ko ma. Tawan ti dakes ang mapasamak kadasam. Nanang, jak matin maawagan ni Sam. Madama pa'y nga tatirangot da. Nagbayagan arangat. Kasanuda nga tan iti pagrangrangatan da. Pagdaksan ti soldado. Mabalin la kumasaanan ngag soldado. Ngam no awan soldado. Kasano ti pagilyan tayo? Ayun, ba't kit di Isuda ti mangsalwad kadagiti umili kontra kadagiti kabusor. Padasat akontaken manen, bareng makontak kun. Awang gayam, adda kadwa ni Sam a soldado at taga ditoy. Inak man kit di agdamag no nagkuyog da ijay gubatan. Nakaumay ka mat nana, adda ka di ibagam? Adda ka di awag nila kay bukan ka, no nalpasan tirangot da kadagiti rebilde. Ay, awan pa'y matngarod nana. Amangan maawan ti signal ijayan da. Ay, makapadanag ti kastoy. Apay nga aggapo pa'y dito iluson a soldados ti mapan makirangot ijay nagadayaw. Ano siguro ti soldados dito hingam ijay nana. Kapilitan ang mapaya banda no kurang ti soldados ijay. Padamagan na ko ma. No anyaman tiyawag kan kanila kay mo. Wan nana. Di na kay kadi pinadamagan sakbay anapan ijay gubatan? Imawag ka ni Joanne. Anya? Saan ka di? Ani ko ma Jenny akasamiento na tinawagan na? Ay, Jackman amaw. Delikado tayong sabro. Nagadot ti kalaban. Huwag nga ron, bro. Kumulab ta pala dito eh. No delikado lata. Masapul nga agkamang ta iti karayan iti asidaga. Tumpak tayo iti danom. Kasanin mo at damot lang kabusor ijay, bro. Agridam tago. Agpaklib talaan. Tubakder talaan yan. No natanggad tan.
Agtarayak amapan iti dayja banda. Ha? Pare, saan pa yan? Saan pa yan natanggad? Saan? Agbati ka dito eh. Agtarayak amapan iti dayja banda. Saan pare? Saan pa yan natanggad? Saan? Iji abanda ti ayan tinang patog. Dayahin. Natamaan ti awan ng bain. Inakiguyod ni Sam. Kat mapangkam itinalingad. Sam, iguyod ka itinalingad. Nakita na kasiguro ni Commander nga da iti sa daga. Umawag iti rescue. Agyaman. Grabe ti tamak. Pare. Sige, tarapatang taday tasugat mo. Makitak dito yung natasugat ni Sam. Katrap-rapatan ni James. Umawag ka dagos iti rescue team. Can you hear me, rescue team? Location, battleground at mountain range. At danapaltugan na kadwak. Copy. Loud and clear. Okay, 10-4. Over and out. Commander, ado tinagsayasay adara ni Sam. Adan umay a helicopter. Masapol ama airlift adagos. No awitan nga isalog, marigatan tayo. Padayo. Agkapsutan sa. Amangan kidinom ay busan iti dara, no di pa'y makadanon iti ospital. Yawag mo iti asawa na. Tapno saan ang makigtot, no anyaman ti mapasamakin ko na. Yes, sir. Iawag ko ni Jenny. Agayam da ka ni misis ko. Sige, ibagam anasugatan ti asawa na. Yes, sir. Hello? Sino daytoy? Hello, Jenny. Ni James daytoy. Ngamsaan ka kumamagmaklaat. Ha? Apay, anya tinapasamak? Adda kami pailang iti bantay. Ururayan mi ti rescue. Napaltugan ti asawan. Anya? Inyawag mo ka din iti kabit na? Kabit? Awan karbangan ti kabit na amangan mo. Sikat ti addaan karbangan. Kat, kumusta itang ti asawak? Ipan mi pailang di ospital. Ururayan mi ti helicopter amang rescue. Sige, tayo nakipakaamo ka ni nanang na. Itaban pa'y babae. Anya timmayam ditoy, ha? Nanang, napaltugan ni Sam. Dahil na timmayak ditoy. Inyawag da kanyak. Apay, saan na siya tinawagan da? Katsak kay ayatan ni Sam. Pasensyakan. Ngam saan ati kabit ti awagan da? No adda ka kastoy a pasamak. Kabit kalaang. Ditakan. Ay, kasano nga ta ti anak ko? Ay, makapagpawit nga ta. Nasakit na ito'y nanang. Ni Jenny tinawagan da. Saan ka ta siya? Awan ka di ti serbit. Nalabit ka agpaiso ti kunana. Kabit ka nga men. Nagalas adanggan ti balikas a kabit. Tas nagraraman. Wala niya. Agraraman ka kade? Sa anak nagraraman nanang. Gaputagin din na yan kami kinisam. Adda tayon iti helicopter nga agturong iti ospital. Sir, nagkuting ni Sam. Patasa makasalita no makasaupay. Bro, dandani tayo iti ospital. Pakiredam ti pakinak mo. Kabaalam day ta. Itugtudo na ti cellphone mo. Kaya't na siguro akasarita ti pamilya na. Babit lang. Tawagan ta ni bagat mo. Ato iti cellphone, bro. Agsao kalatan. Kasaritam ni bagat mo. Hello? James, ururayak ti awag mo. Kumusta ti asawak? Kadagiti madi. Ngayon na aramid ko. Sam, kumusta kan? Kakapsot ako na. Kumusta? Nilini. Aday di pagadalan da. Aginanakan, tapusan ka marigatan. Agawid akto. Bakit? Orayin dak. Sige, ida pa mo ti cellphone. Tapusan ka marigat.
Inibatan ng ti cellphone. Bro! Agring ka! Saan ka kumapay? Bro! Papayan. Awanan, Commander. Awanan ti pulso na. Saan na makadanon ni ti ospital? Imbag ta nakasauna pa iti asawa na. Bayan awanan iti angas. Biman matikadwata. Ngampi musay kasbanwar. Anatay iti gubatan. Dahito iti pagkrigatan ti may sa soldado. Dahil ti sinapataan tayo apagreberan.